நான் இன்றும் அன்றும் நேற்றும் வந்ததுக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், சிஐடிக்கு ஒரு முறைப்பாடு கிடைத்துள்ளது. நான் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது ஜனாதிபதி பதவியினை தவறாக பயன்படுத்தினேன் என்றுதான் ஒரு முறைப்பாடு கிடைத்துள்ளது. அந்த முறைப்பாட்டுக்கு அணுவாக அவர்கள் என்னை விசாரணை செய்தார்கள். நான் அதற்கு பூரண ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன். பிழையாக பயன்படுத்தப்பட்டால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வழியான தகவலை இந்த ஜனாதிபதி முதலுக்கு விண்ணப்பி தவறான முறையில் முதலை பெற்றுள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். உங்களுக்கு நான் பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்க தயாராக இருக்கின்றேன் என்று கூறிய முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவிடம் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் பற்றி கேட்கின்ற பொழுது, இருந்த இடம் தெரியாமல் துண்டை காணும் துணியை காணும் என்று ஓடிவிட்டார் மைத்திரி. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිල් වෙන වෙනම අරගෙන ඒ විස්තර තොරතුරු මගෙන් ලබා ගත්තා. අනික මම විතරක් නෙවෙයි CID නිලධාරි මාතෘ ප්‍රකාශ කළා. මීට පෙර හිටපු සියලුම ජනාධිපතිවරුන් ඒ කාලවලදී දුන්න යම් අක්‍රමිකතාවයක් සිදු වෙලා කියලා පේනවා නම් ඒ හැම ජනාධිපතිවරයෙක්ම ගෙනල්ලා මේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරනවායි කියලා. ඒකට තමයි මම අද ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට අමතරව වෙනත් ජනාධිපතිවරුත් ගෙන්නන්න ඉඩ තියෙනවා මේ අනුව. ඔව් එහෙම ගෙන්නනවායි කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් අපි ඒ වගේම මේ ඔබතුමා හිතන්නේ මොකද්ද අයි මෙහෙම ගෙන්නන එක මේ රජයෙන් මෙහෙම ගෙන්නන එක මොකද්ද පරිගැනීමද නැත්නම් මේක සාධාරණද මොකද්ද මෙහෙම හොයන්න ඕනේද මොකද්ද ඔබතුමා කියන්නේ? නෑ ඉතින් අක්‍රමිකතාවයක් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම හොයන එක හොඳයි. ඒකේ වැරද්දක් නෑ. ඒ අක්‍රමිකතාවයක් වෙලා තියෙනවා නම් වෙලා තියෙන්නේ මුදල් ලබාගත් മന്ത്രിවරයා හෝ ඇමතිවරයා අතින්. එහෙම නැතුව ජනාධිපති වශයෙන්වත් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන්වත් නෙවෙයි. ඒකයි. ඔබතුමා හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක්. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නෑ හරි ඔබතුමා නෑ දැන් ඒක අපි එක අතර මෙන්න එක නෑ ඔබතුමා හරි ජය වේවා හොඳයි ඔව් අපි යනවා දැන්